ntabwo yatsinze igitego ariko atsinze ibitego byiza cyane yaje mu kibuga yasimbuye Oli Watkins ariko witwa Telemans avunitse Watkins avunitse Cheville bamushyiraho ni barafu rwose ajya kwicara hasi kwicara kuri bench ikibazo gikomeye cyane musatirizi bwa Aston Villa rero wamugana muri Champions League no muri fixtures zegeranye gutyo ubwo no muri championnat y'Abongereza birumvikana ya nicyo gikomeye ibitego bya Telemans umubirigi Jacob Ramsey w'umwongereza ndetse n'uwitwa Amadou Onana uyu ameze neza imikino ine akiniye Aston Villa atsinze ibitego bitatu ni musego cyane kabisera bakuye muri Everton ameze neza cyane ni umumediateri nomero 6 ariko azitsinda ibitego pe n'umukinnyi w'ingenzi cyane bafite mediane nziza cyane yego irimo Onana irimo Telemans abasore bita Morgan Rogers umukinnyi nyuma y'umwataka umuhanga cyane waguzonze Arsenal kuri ya match Arsenal yabatsinze bigoranye so Aston Villa urumva biciyemo neza cyane unayemera ibitego bitatu gusa batsinda Young Boys urumva ko nabo rero ubagomba gutangira gutekereza ibyishimo Birmingham nyuma y'imyaka 40 hafi n'umwe niba banayirushije two basize ibitego bibiri byombi vari byanga igitego cya Oli Watkins bacyanze n'icya Duran burya bacyanze byari kuba ari bitanu yo igitego cy'imoso n'imoso cyiza cyane ariko vari zamira cyanga muri twaje nta kibazo ayaya John Duran cyane ateye ubwoba bakibahaye muri iki gihe rero Oli Watkins yavunitse namara igihe kirekire nigeza ko ataraza kugira ikibazo gikomeye n'ubundi kugira rutayizamu nka John Duran anabanza muri equipe y'u Colombia by the way hanyuma ari kumwe rero na nyuma ya hari Morgan Rogers n'abari aba Johnny McGinn ku mpande equipe ya Aston Villa imeze neza cyane rero n'imikino ya kane cyaragiye cyayibitsikira ngo kinya Amerika y'Amajyepfo cyakira hari kinisha muso cyihuta cyane Leon Bailey Leon Bailey Mugajama John Bailey bamurekuye se baramurekuye barekuye aracyarimo Leon Bailey arimo ugarya bench aracyarimo ahubwo aricara kabisa aricara niyicazwa na ka Jacob Ramsey yego iyo ni imikino y'isa 12 ni imikino y'isa 12 ko habaye ibiri gusa ubwo masaro y'isatsa kumvana abantu ngo bagiye no ku mateleviziyo cyane amasaha ya Champions League ibibuga tubyogoga cyane byagana kubwiye ko nahinduye decoder sindi bivugeho cyane ariko naryohewe cyane twayeho neza cyane nahindura kuko nshaka buri kanya navuye ku giti mbona umuntu yagenze neza cyane mu mujyi wa Lisbon ni equipe ya Sporting Club iba no Sporting iba burya mu mujyi wa Lisbon ikipe rero ya Sporting yari yakira equipe yari ire ni match umva ikomeye kubera amakipe n'urwego rusa nkaho rujya kuba rumwe ariko rutayizamu Victor Gyökeres rutayizamu ya Sweden Victor Einar Gyökeres Tayibwoba ariya kuri Jose Alvarado aratsinda uko bishatse kabisa yahise arasa n'igitego mu 38 ko cyiza hanyuma witwa Zeno de Basten imyugariro ukina ku ruhande atereka igitego mu 65 Zeno de Basten niwe wambara gatandatu mu ndebe umuntu wambara gatandatu yarashurumbu igitego cyiza cyane Zeno de Basten yambara niyo gatandatu yatsinze igitego cyiza cyane Zeno de Basten defense romanga cyane kabisa igitego biri kubuze kipe yarire yakubiswe yari yabonye n'ikarita itukura Mwongereza gutanga karita kabiri y'umuhondo ya Angel Gomez w'umwongereza wari umaze iminsi yitwara neza kuko yanarahamagaye muri ekipe y'igihugu ejo bundi byatekerezwa ko ashobora kuzajya ahanganira umwanya na n'uyu Kobe Menu nuko agakina Declan Rice hagati mu kibuga ariko uyu mwana rwose ntabwo byagenze neza abanyamakarita y'umuhondo umusifuzi yamwibye pe iyo narebaga iyi match Angel Gomez uyu musifuzi urumva Angel Gomez yaramaze kubona ikarita y'umuhondo arongera akora contact ntoya yoroshye ku buryo itahita imuhereza ikarita ya kabiri y'umuhondo yasohotse mu kibuga atabyumva yumvaga ariyo match igiye gushingirwa ko n'umupeti ufite forme ariko nyine iyi karita yoroshe yabakozeho cyane ko bahise babata mu cya kabiri birangira nyine Lille itakaje amanota bibiri ku busa Sporting ibonye amanota 3 ya mbere muri Champions League nayo imeze neza cyane hanyuma equipe ya Real Madrid kuri Estadio Santiago Bernabeu Ruvuyanga ni stade ya Champions League ejo bundi yatowe n'uruhe rwego rwayitoye nka stade ya mbere nziza ku isi abonye hari urubuga rwayitoye rwose nka stade ya mbere nziza ku isi kandi ntagushidikanya ko stade y'Uburanga stade irushitse Uburanga stade Estadio Santiago Bernabeu Real Madrid yari yakiriye equipe ya VfB Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage Stuttgart ni equipe ikomeye hariya kubera ko uyu mutoza bita Sebastian Hoeneß murabyuka ko bari yamwifuje ariko arabyanga equipe yabonye qualification ya Champions League imerita ko yabaye ya kabiri
yabaye kabiri muri shampiyona burya yaje imbere ya Bayern na Dortmund yaje imbere ya Bayern Stuttgart yari imeze neza zishize inafite abakinnyi benshi bahagarwa muri ekipe y'igihugu Stuttgart yari yaneye ubwo abantu bagira ishobora kugora cyane Real Madrid ifite rutayizamu Dennis Undav nyine ekipe y'igihugu Budage kugira ngo match yeruka yanabanjemo asira n'ibitego bibiri muri iyo match kuko batsinze bitanu bafite Dennis Undav bafite abandi bakinnyi bakina witwa Maximilien Mittelstadt ukina ku ruhande kuri gatatu nawe akina ekipe baramukoresheje cyane muri national rero ayo ni amazina angeliza rero mu rubuga rw'imikino Maximilien Mittelstadt ekipe rero yaneye ubwoba cyane ariko amakuru meza muri Madrid ni uko hari hagarutse uwitwa Jude Bellingham yari amaze afite ikibazo cy'imvune yari yagarutse muri 11 utari fiti cyane yego ntabwo ari fiti cyane ariko yari yagarutse amakuru meza hasohoka n'igihuha ngo muri iyi minsi ngo yarari gukundana ngo na Kardashian Kardashian afite 43 Jude afite 21 Kardashian afite 43 bombi 21 cyane ariko Kardashian n'umwe harya abagore bacu ibyaro akenshi ni 45 menopause n'entre 40 babaye ntabwo ukora ku byabyara mu myaka 2 nibura ngamwe abasore beza ku isi abasha gukundana akajya ateraho bisanzwe urumva byatanga gusakuza cyagiye ajya kubasura ntabwo basanzwe kugira ngo ajya kubasura ejo bundi Kardashian yasuye na ba Vinicius cyane Kardashian yikurura ku bakinnyi n'amukinnyi Jude Bellingham umusore mwiza kuri ayo bisanzwe byaho ngaho amaze kundarura ntabwo ari byiza akira agakiza match rero Real Madrid ari kumva amakuru yari meza ariko bari bafite ikibazo gikomeye muri defense kuko bari babanje witwa Dani Carvajal mutima wa defense ari kumwe na Antonio Rudiger nabona witwa Miguel Militao yabanje hanze bivuze ngo ntabwo ari fit cyane ari impamvu yatuma hengeka Dani Carvajal afite Derby Militao bivuze ngo ntabwo ari fit 11 rero bari muzamu Thibaut Courtois Dani Carvajal na Antonio Rudiger hagati muri axe centrale hanyuma ku bande yari Lucas Vazquez na Ferland Mendy hanyuma Tchouaméni yari yagarutse hagati mu kibuga ari kumwe na Jude Bellingham na Fede Valverde attaque ya Vinicius Rodrigo na Kylian Mbappé ubundi bari 11 be uretse we na Carvajal urengetse aramuzanyemo Eder Militao Carvajal agasubira na kabiri yaba ari 11 be n'ubundi azakoresha pe match rero baje kubagora bitambere rangira rusa kusa match yari yabagoye cyane kabisa igatubona bishobora no kubarasa ku buryo buteye ubwoba ariko dore ngo bave kuruhuka Kylian Mbappé igitego cya UEFA Champions League cya mbere muri Madrid abakirashamo ku minota 46 bakigaruka ntarubona kibonye uko rero igihindura amasheni bari kuvuga ngo ntabwo nigeze nyibona pe akazi gakomeye cyane rero umupira ruturutse kwa Tchouaméni urasa hirya kwa Rodrigo Guz hanyuma Rodrigo Guz agarura pass muri box agaisha defense ya Stuttgart cyari byoroshye cyane Mbappé sa depose arasiganye n'izamu ryambaye Rodrigo yaza kuba egoist cyane nawe ashobora gutera izamu yerebanaga n'umuzamu ariko aratigisha ahita ahereza Mbappé kugira ngo wenda namufasha bari kumuha cyane bano Mbappé muri zone yabaye penalty ebyiri nari yuko bagiye babarega Rodrigo namuhaye pass yaba Mbappé yaba Vinicius na Rodrigo umwe yafashe umupira agashaka gupa bari gukora ariko bivanaho ya Ballon d'Or bari kuvanaho ya Ballon d'Or bari gukorera Vinicius bagaragara nk'umuntu uri gracious wa muntu uri generous utanga imipira ariko nyuma yaho muzayibona nyuma ya Ballon d'Or muzabona icyo bita fire boom fire Neymar icyo bita kaboom fire Neymar yarekuyemo umuriro aravuga ngo gukina na Mbappé it was like a hell iravuga ngo ntushobora gukina na Mbappé mu bintu biri catastrophique cyane avuga ati mwitonde we Rodrigo ndetse na Vinicius kuko uyu musore gukina nabo biba bigoye cyane urumva ariko n'ubundi birabagora yaganiye n'umunyamakuru Neymar yaganiye n'umunyamakuru n'umu YouTuber w'umunyamaroc n'umunyamaroc n'umwarabu baganira bahuriye muri Saudi Arabia babiganira nk'uko mwaganira muri kuri lunch ntabwo ari sortie mediatique yakoze kuko ibyo ntabwo yajya kwivuga mu itangaza bariganiraga bisanzwe barabiganira none urabona ibintu bya YouTubers zo mu Rwanda muganira ibintu mu buzima busanzwe agahita ajya gukora ikiganiro agahita ajya kurekuraho rokete ntawe wasuhuza si mwebwe agira gira usuhuza ari kumwe ntacyo bitwara aya nuri umuganira n'umu YouTuber ni nk'abo bibeshye bakumara nza namaze kugira ubwoba abayutubazi basigaye baragukanze uganira na Emi Nyawe ntabwo ngo ntacyandira muri stade icyakora ibintu muganira itajya kurekura icyo bita kaboom fire agira arekura muri icyo cyabaye rero icyo cyabaye kuri Neymar yaganiriye n'umunyamakuru w'umu YouTuber w'umunyamaroc baganira ibintu bibakuye ku bisanzwe aravuga ati rero
bakiye bariya abana b'abanyabrazil bavuga ati Vinicius na Rodrigo ati bagomba kwitondera cyane mu bita Kylian Mbappe ati Mbappe ni virusi ni umuntu bikunda cyane ati Kylian Mbappe twarakinanye ariko kubana nawe muri vestiaire ni nko kubana n'intozi zikumagura gatsinzi ati kuko Kylian Mbappe arikunda cyane iyo utabaye umupira biramubabaza kandi we ntaguhiza ufitemo squad baguhereza pass ari nk'ishoti ari arakujunyika agwa pass ari nk'igishoti ari kugushota ati ikindi iyo umurushije gukundwa mugirana ikibazo gikomeye cyane avuga ati Rossi uko bazabigenza bariya ahubwo abanyabrazil bavugaga bagenzi be nyine avuga Vinicius na Rodrigo avuga ati birazabasaba ko bo ubwabo bakaduwo ukomeye batitaye ku bya Kylian Mbappe ati nabo munazabazonga cyane mu YouTube aragiye bikoramo ikiganiro kuri YouTube aravuga ati Neymar yambwiye yampaye views zamanukaga nk'imvura uranyemerera twamaze gato cyane twacyafite izi match zindi zirimo AC Milan na Liverpool ndetse na Bayern yakinaga na Dinamo Zagreb ubundi tunazo tuziganira kabisa ubona ko araryohewe arimo aratsinda ibitego kandi byinshi mu by'ukuri hanyuma no ku munota 83 Toni Rudiger aje gutsinda igitego cyiza ariko babanje kubishyura babanje kubishyura Rudiger rero waje kubona igitego nyine cyo kongera gufata donc lead kongera kuyobora umukino hanyuma baza gusimbuza hazamo akana kitwa Endrick yajemo asimbura Jude Bellingham Endrick yaje kwiba ikirori cya Rudiger mwabonye igitego cya Rudiger kimara kugitsinda ko yari passe yari tutangira kuri kona ya Luka Modric Rudiger celebration aterura Luka Modric bona bishimye cyane ubundi birana ibirori bya Antonio Rudiger ariko Rudiger arageza ko ariko aramaze no gutsindisha igitego kuri markage mbi buriya igitego cya mbere babakubise yarangaye yego yari yarangaye ariko yarabonye ikintu kitwa redemption ubona ko ikirori kibaye cyari kana kitwa Endrick kaje kwiba show katsinze igitego kitari cy'amanota 3 n'ubundi ya Rudiger ariko cyari igitego cy'ubwenge kuko na Mbappe yari yamusabye Mbappe yarazi ko amuha karabije karikunda karamwima kakure kuri shot kubita mu itama ry'izamu ebana abantu beberwa ibibaye kabisa nakeme uzanuka katene shot kure ubundi iyo kagihusha gatera nko hejuru Mbappe ntibari kukirana kwese place aragaze neza gafata umwanzuro kurekura mu shot rw'imoso kari n'indi karamwihorera gashyira mu gitego cya gatatu kajya mu bafana kariruka kiba ahubwo nyene nzi ko kahise kajya kureba wa mugore wako baheruka gusezera agera ngo kajya mu bafana muri kahise kajya mu bafana ariko hari umukobwa uri hino niwe nabanje kugira ngo niwe ariko ntabwo ari karase kakoze ubukwe bwa ta mariage Endrick ni ndaga Endrick imyaka 17 ibyara okay wow Endrick yangu 80 by'amayero ku cyumweru bro akazi n'ubwenge miliyoni 120 yarongoye umukobwa ufite imyaka 23 bivuze ngo amurusha hafi imyaka 5 kandi umukobwa nawe aracyari muto yabanje gacyari umukobwa aracyari muto n'utaho wagira ngo ni mama Endrick batsinda cyiza pe cyiza cyane rwose cyane biramuhangayikishije yarabira nambabaye ayujuje ejo nta kintu akikoraho oya 18 ya 18 areba mukayisa ko kamukoze muri weekend kugeza miliyoni 100 kumujera amwita Endrick rero Madrid ro bravo match America bisa Champions League biko zigoye match yarabagoye cyane ko tutika tereke bikomeye batsinda match rwose bimerera neza cyane hanyuma rero Munich mu gihugu cy'Ubudage kabisa Munich ubundi ekipa ya Bayern Munich itangaje kabisa hari n'abayitiranye na Bayern bakuze nigeze gusesengura mu Franze y'ikibuga bibwira abantu Munich ubu nicyo bita Munich ni umujyi ni municipality ni umujyi uri muri leta ya Bayern
Bayern ni Bavaria ni Bayern ni Bavaria intara ariko ifite amastate Ubudage n'igihugu nacyo nyine kiri federal republic ifite amastate nta leta 16 kugira ngo zuzuze Ubudage Bayern rero Bavaria donc intara nuko bavuga ngo wenda fata nka Musanze wenda Musanze Musanze y'amajyaruguru gutyo rikaba izina ryitwa izina ry'intara izina ry'umuco Bayern Munich rero muri ya misozi ya Bavaria aho kuvugaje ajya akunda kuvuga Bayern Munich yakoze ibara ariko abantu bagiye bazaho mugani ubona uko Bayern Munich muri Champions League ibitego byinshi naraye mbisesengura ubona mugani aho batabitse cyaba ari ikibazo sobona nka Real Madrid uburyo bikomeye za Man City zo bazikomeye burya impamvu zitajya zitsinda ibitego by'ibi muri Champions League equipe usanga ikomeye 11 abanza mu kibuga ari beza ariko wavuga ngo wenda reka mbahure umunota 60 tari mu bakinnyi ba equipe B ugasanga nka Man City iri kuzana abakinnyi bavuye muri akademi ifite abakinnyi batoya ntabwo bafite groupe y'abakinnyi benshi bakomeye nka Bayern Munich Bayern Munich ibonye icyo bita traveling squad equipe barukana muri Champions League nta mukinnyi ndongo uciritse kuri bo bivuze ngo niba basimbuje n'abaza basimba kuza gutsinda ibitego byinshi niba batsinda ibitego byinshi cyane so umunsi w'ejo rero umutoza Vincent Kompany ukiri muto mu gikorera y'amajyana equipe ikomeye cyane Manuel Neuer mwiza upamekana na Kim Min-jae hagati muri axe central hanyuma Alphonso Davies na Joshua Kimmich ku mpande bari equipe ikomeye iyo ligne ya defense n'umva defense ikomeye cyane Guerrero yari hagati mu kibuga asa n'uhengetswe ari kumwe n'uwitwa Alexander Pavlovich muzi n'Ubudage rero umuhanga cyane ukiri muto hanyuma Jamal Musiala Serge Gnabry na Michael Olise bari inyuma gato y'uwitwa Harry Kane mbere yo kwinjira muri uyu mukino yari afite ibitego 29 yari yaratsinze muri Champions League uwitwa Wayne Rooney yari umwongereza ufite ibitego byinshi muri Champions League mu mateka y'Abongereza gusa kimwe kurusha n'aba Michael ntabwo ugeze bagera kuri iyo ibitego 30 Harry Kane yaburaga kimwe kugira ngo afate uwitwa Wayne Rooney Harry Kane rero reka yinjire mu kibuga ku munota wa 19 gusa penalty bam igitego cya 30 abakuye hagati urabyumva ku munota 49 ku munota 49 witwa Petkovic atsinda igitego cya Dinamo Zagreb urumva ku munota 50 witwa Aguiwara ibitego bya Dinamo Zagreb byagiyemo ariko ku munota 33 witwa Rafael Guerrero yatsinze Michael Olise atsinda ku munota 38 ibitego biragoye cyane ngo half time byari bitatu bya Bayern kamorohereza half time byari bitatu bya Bayern nende kubera mutangazaji nibyo kora dusanga ikipe ya Dinamo Zagreb yatsinzemo bibiri muri bitatu yatsinze kumva biba bitatu bibiri kuburyo match banje kukurana ngo bavuye ku Dinamo Zagreb isinze ibitego bibiri urute 50 byari bitatu kuri bibiri bahari Kane ariko bagiye kuruhuka ari bitatu kubusa urute 50 mu minota 5 ubundi bwo icyo cyakabaye batatsinda bibiri basere no waje ikibazo bamusimbuza umuzamu witwa Sven Reich uzamu wa kabiri wa Bayern Munich Sven Reich yarakinjiramo izamura ibitego byihuse cyane ariko mwongera ibitego kugira ngo tuyibasigaye Kane taza atsinda igitego cya kane urute 57 hari Kane atsinda ikindi baracyanga kubera VAR ariko Michael Olise mu Faransa atsinda igitego cya gatanu urute 31 muri 5-2 ku munota 73 hari Kane amenamo penalty biba bitatu kuri bibiri hari Kane nanone urute 28 atsinda penalty ngo abagize hat-trick mu gihe Roysane ndetse na Leo Goretzka baje gutsinda ibindi bitego bibiri biba 9 ariko hari Kane atsinze ku bindi atsinze bine muri bine atsinaho penalty 3 n'uvuga ngo hari Kane agize ibitego 33 muri Champions League yahise asigara n'ibitego kandi hari Kane aracyatsinda n'ibindi agiye kwandika agahigo bizagora abongereza ngo bakuraho ariko ntekereza ko abacude Bellingham nubwo ari umediateur cyane kuko kandi yatangiye kudesha kwitsinda cyane aba Phil Foden nabo nazaga bazagakuraho abari Saka bacyari Saka bakomeye kujya bazasanga neza no Kane muri Manchester City rero akinnye atsinze birindwi ko bakina ka gakipe kitwa Kiel yari akarusha bitatu Foster Kiel muri champion muri 3 bashyiraho bibiri yari yatsindiye abongereza batsinda muri UEFA Nations League nabwo yagize ibitego 38 mu ikipe y'igihugu y'abongereza mu mikino 100 urabona ko ari kugenda afana
hanyuma ariko ubwo dusoza kuri na n'ubusa na Thomas Muyura ni wese umukinnyi cya Champions League muragaye kari gafuko na Xavi match 150 Rwanda Xavi yarafite 151 ubwo Xavi yerekera match 152 na mbere ko match itangira mwabonye ko amaye akantu k'agasitatu yari kumwe n'abasaza b'ikipe baserebura match 151 agiye gukora ugahira ugiye nyinshi wa mbere cyangwa niwe wa mbere umaze gukina nyinshi 152 mateka Champions League. Hanyuma rero nuko byaremeze hanyuma Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani kipe ya Semira yari yakiriye kipe ya Liverpool Semira maze gusitameze neza yo muri weekend yari yatsinzwe weekend ntabwo no kutari neza Semira Asemira muri oya yari yajyaga ikipe yitwa Venezia tegurinde kuri bibiri gusa ahubwo match yari yabanje bari bangije na Lazio yego kuri bibiri bari banatsinzwe na Parma match yari yabanjirije y'ibitego bibiri kuri kimwe ni equipe itameze neza muri minsi na match yari yabanjirije ya Parma bari bangije na Torino ibitego bibiri kuri bibiri nanone so ni equipe yari muri form iteye ubwoba cyane hanyuma na Liverpool nayo muri weekend yari yatsinzwe na Nottingham Forest nuko n'amakipe yaramaze iminsi ubona rwose ibintu bitameze neza cyane n'amakipe kandi afite abatoza bashya kuko ekipe ya Semira murabizi ko Pioli yasimbuwe na Paulo Fonseca nawe asimbuye Stefano Pioli yego hanyuma Arne Slot nawe ni umutoza mushya w'ikipe ya Liverpool batamenyere donc ikipe batayimara igihe kirekire amakipe yombi Liverpool rero yari yaboneye mu kibuga ikipe yabikomeye ntabwo yahindutse cyane ikipe ya Semira nayo yari ifite Menya wanavunitse muri match yagize ikibazo mu itako ry'iburyo asimburwa n'akana kitwa Lorenzo Toriani kana k'imyaka 19 kagerageje nako yego Srajja Pavlovic witwa Fikato muri axe centrale ikipe ya Semira axe centrale mbi cyane ihusagurika nta kintu Mirasi yageraho igifite axe hanyuma Theo Hernandez witwa David Calabria ni kapiteni w'ane hanyuma Stefano muri Monaco na baracyahusagurika ariko na Katijani Reinders mediane mikino batakaje niho bapfuye abarangire niho barangire nampira abakinnyi ba Dominic Szoboszlai Christian Pulisic na Rafael Leao ku mpande Alvaro Morata yakinnye nka rutayizamu hanyuma rero witwa Christian Pulisic mu wa gatatu gusa Captain America yari yarashe igitego turavuga ati Liverpool yapfuye barayisha mu ngo nabi cyane yego kibanjemo rwose igitego cyiza rwose cya Pulisic hanyuma umunota wa 23 Ibukonate arishura n'umutwe y'umugani w'Umufaransa umunota 41 mbere ko ajya kuruhuka Van Dijk aterekamo undi mutwe bibiri kuri kimwe hanyuma kandi umunota 67 amanota 3 arayapfundikira neza cyane witwa Dominic Szoboszlai ya Hongria ibitego bitatu kuri kimwe Liverpool mu minota 3 ya mbere ya Milano yari stade bago 2005 abantu barabyibuka 3-3 Liverpool ikabatsinda penalty 3 kuri 2 na 2-7 Mirasi yongera kubatsinda 2-1 yari ifarite ikomeye cyane hagati y'amakipe abiri akomeye match z'uyu munsi zirimo Inter Domina na Mirasi match muza kurikira nako Inter Domina na Man City match muza kurikira kuri Radio Rwanda tugibagezaho ndetse no ku munsi w'ejo tugize yo fasha nuko dusoje isaha ya mbere mu Rwanda mu kanya naho mu isaha ya kabiri twereka amakuru menshi cyane mu Rwanda ariko Rayon Sports